tun tuma chuan kumina FIFA World Cup khel tur zinga mi Netherlands chungchang hi soivele ta ila Netherlands tan hian tu tenge ko an nia goalkeeper engzan nge an ko defender engzan nge an ko ti te forward player tu tenge an ko ti te le engang formation nge an man thina tu tenge bultan tura ngai ti te chungba ka chun kumina hian base asang viewem ti te po kan soi ka yanga FIFA World Cup a an sul nu te po kan soi tel do na ni ahma sabera chuan player an ko te hi soita ila Netherlands hian goalkeeper pathum an kowa chungzinga chuan kumsam thum pahnih mi Mark Flecken Leverkusen goalkeeper hi atela ani hi English club Brentford tan te po a khel thin kha anram tan kumsang ni somni pahnih kha senior level a Ireland trana Thleng hian match som pakhat khel to in clean sheet voili aneya anram tan hian champion no moi la choi ngai mi lo ni in FIFA World Cup a England tura ko ani voi khatna atongani Sunderland goalkeeper Robin Rolfs po hi an ko zinga atela ani hi kumsam ni pathum mi ni in anram senior team tana la in lan mi lawaniya anram tan age level a po champion no moi la choi ngai mi lo ni in FIFA World Cup a England thei tura ko ani masak beratong Brighton goalkeeper Valbergen kumsam ni pathum mi po hi an ko tela ani hi an first choice goalkeeper ni in kumsang ni somni pathuma tangin anram senior team tan a England trana Thleng hian match somni pasari khel to in clean sheet voi som pakhat anei to anram tan champion no moi ala choi ngai lova FIFA World Cup a po lain lan ngai mi lovin kumina hian Ireland masak ber atong thei don ta ani Netherlands hian defender pasari an kawa anjinga hian center back kumsam thum pakhat mi Manchester City player ni bok Nathan Ake hi atela ani hian kumsang ni som pasari atangin anram senior team tan hian a khel trana Thlengin match som nga pariat a khel to age level a UEFA European Under 17 Championship a sangni som pakhat le sangni som pahnia te khan anram a champion pui to ani FIFA World Cup sangni somni pahnia khan anram tan rin rol ni in match nga an khela khan a khel kim veka bulatan vek bok Nathan Ake hi center back ni ma sela atul chuan full back angin a chhor thei Inter Milan right back kumsam thum mi Real Madrid nena soizom ni mek Denzel Dumfries po hi an kautela ani hian kumsang ni sompari tatangin anram senior team tan a khel tana Thleng hian match somsari pakhat a khel to anram tan champion no moi ala choi ngai mi lova FIFA World Cup a sangni somni pahni khan anrin rol ni in match nga an khela khan khel kim vekin bulatan vek bokani Jorel Hato Chelsea defender kumsomni mi hi an kautela ani hi center back le left back ate a khel theya anram senior team tan kumsang ni somni pathum khan khel tanin Thlengin match sari a khel ve towa champion no moi anram tan la choi ngai lovin FIFA World Cup a po ala in lan ngai lovani Zorian Timber Arsenal right back po hi an kauzinga atela ani hi kumsomni palimi ni in anram senior team tan kumsang ni somni pakhat atangin a khel tana anram tan hian match somni pathum a khel to UEFA European Under 17 Championship a sangni som pariat khan anram a champion puya FIFA World Cup sangni somni pahnia anram in match nga an khela khan match lia ain lana an player poimo zinga mi ni in match li a khela hian bultan tu ani 5 vek Brighton center back John Paul van Hecke po hian kauzinga atela ani hi kumsomni pangami ni in kumsangni somni pali khan anram senior team tan a khel tana Thlengin match som a khel to ani anram tan champion no moi ala choi ngai lova FIFA World Cup a po lain lan ngai mi lo ni in kumina hian World Cup a khel voi khanna tong thei turin remchang anei Netherlands hian an team captain Liverpool captain ni bok center back kumsam thum palimi Virgil van Dijk hi an kautel boka ani hi anrin rol tur zinga mi ani Van Dijk hian kumsang ni sompanga atangin anram senior team tana khel tana Thlengin match som kwa a khel towa anram tan champion no moi ala choi ngai mi lo thung FIFA World Cup sangni somni pahnia anram in match nga an khel kha a khel kim veka bultan tua atel vek bok Tottenham center back kumsomni pangami Mickey van de Ven po hian kautela ani hian kumsangni somni pathuma tangin anram senior team tana khel tana Thlengin match som pakwa a khel to age level a po senior level a po ani hian anram champion no moi ala choi pui ngai lova FIFA World Cup a po lain lan ngai mi lo zinga mi ni in kumina hian remchang ani masak atong Netherlands hian midfielder hi pariat an kawa anjinga hian Barcelona midfielder kumsomni pakomi central midfielder Frankie de Jong hian kautela ani hian kumsang hi sompari tatangin anram senior team tana khela match somruk pali khel to in anram tan player poimo zinga atel tangar ngara champion no moi ero anram hi ala choi pui bik lova FIFA World Cup sangni somni pahnia anram tan rin rol ni in
anramina match nga an khela bulatan kim vekani Italian club Atalanta defensive midfielder Martin De Roon po hi an kauzinga atela ani hi kumsom thum pangami ni veto in veteran player ania kumsang ni somparuk khan anram senior team tanin lantranin match somli pahni a khel towa anram tana champion no moila choi mi lo jinga mi ni in kumsang ni somni pahni FIFA World Cup a khan anramin match nga a khel kha a khel kim vek Liverpool defensive midfielder kumsomni palimi Ryan Gravenberch po hi an kautel ani hian kumsang ni somni pakhat atangin anram senior team tana khel tana tun thlengin match somni panga a khel towa anram tan UEFA European Under-17 Championship a sangni somparet khan champion no moi choi toin senior level a ero no moi la choi lova FIFA World Cup po hi lo la khel ngai mi lovin kumina hian World Cup a khel ma sakber tong thei turin remchang anei ve ta chawani Juventus defensive midfielder kumsomni parian mi cup winners po hian kautel ani hian kumsang hi somni khan anram senior team tan khel tanin tun thlengin match somni pasari a khel towa anram tan hian no moi la choi big lovin FIFA World Cup sang hi somni pahnia khan anramina match nga an khel kha a khel kim vekani Manchester City central midfielder kumsomni pasari mi Tijani Reinders po hian kautel ani hian kumsang hi somni pathuma tangin anram senior team tan a khela tun thlengin match sari a khel to anram tan no moi la choi big lovin FIFA World Cup po ala khel ngai lova kumina hian World Cup a khel ma sakber tong thei turin anram hian remchang an siam sak ve ta chawani PSV attacking midfielder kumsomni parian mi Gustil hi an kauzinga atel boka ani hian kumsang ni somparia tatangin anram senior team tan hian a khel tana ma se anram tan hian player poimo ni phak lovin match ruk chau ala khela anram tan hian no moi la choi lo zinga atel ba ka World Cup la khel ngai lo zinga atel boka kumina hian World Cup a khel voi khatna tong thei turin a thian then khate ang bokin remchang anei ve ta chawani Marcel central midfielder kumsomni palimi Quinten Timber hian kautela ani hi Arsenal defender Julian Timbernen phirani ti tepo seta ila anram senior team tan kumsang ni somni palia tangina khel tana tun thlengin match som a khel ve to UEFA European Under-17 Championship sangni som pariata anram tan champion no moi choin FIFA World Cup a ero ala inlan ngai lova kumina hian avoi khatna tur atong theidon English club Brighton tana khelme kumsomni parukmi Matt Weaver po hi an kautel ani hian kumsang ni somni pathuma tangin anram senior team tana khel tana tun thleng hian match som pali a khel ve to anram tan champion no moi ala choi lova World Cup a ala inlan ngai mi alo boka chu wangin tun tuma hian World Cup khel tura kauzinga atel ve ta hi atan chuan a hlu hle ome ani hi opposition diktak chu right back ania master central midfielder le defensive midfielder ang point a chhor theya a khelna club Brighton a po hian opposition hi an siam rem sak fawani Netherlandsian forward player hi pariat an kauthunga anjinga hian Sunderland center forward kumsomni palimi Brian Brobby hi an kautel ani hian kumsang ni somni pathuma tangin anram senior team tana khel tana match som khel to in goal khat akhung UEFA European Under-17 Championship sangni som pariat le sangni som pakwa te anram a champion puya World Cup ero ala khel ngai mi alo Memphis Depay kumsam thum pahni mi po hi an kautel ve le a ani hi tuna hian Brazil club Corinthians tana khel mek ni in anram senior team tan hian kumsang ni som pathuma tangdai tho khana khela tun thleng hian anram tan match za pariat khel to in goal somnga panga akhung to ani Netherlands tana goal khung tamber ani mek ani hian age levela UEFA European Under-17 Championship sangni som pakhata anram a champion puya anram senior team tan ero no moi ala choi ngai mi alo FIFA World Cup a sangni som palia khan match li a khela sangni som pariat World Cup Netherlands in an khel phak lo awangin sangni som pali nuwa World Cup a khel le masak ber chu sangni som ni pahni kha niya khamitum khan Netherlands ina match nga an khel a khel kim veka an player poi mo zinga mi ani hian World Cup a match ko a khel to in goal thum akhunga assist pakhat anei tel Liverpool forward kumsomni pasari mi Cody Gakpo hi an kautel boka ani hian kumsang ni somni pakhat atangin anram senior team tan khelin tun thleng hian match somli pariata goal som pakwa akhunga anram tan hian champion no moi ala choi ngai mi lova FIFA World Cup a ero sangni somni pahni khan an key player zinga mi ni in match nga a khel kim veka bulatan vek bok Justin Kluivert tuna Bournemouth tana khelme kumsomni pasari mi po hi an kautela ani hi lu mangthiam zet complete striker anti thin Patrick Kluivert a fapa ani
an ram senior team tan hian kum sang ni som pariat atangin ain lan tana tun thleng hian match som pakhat khel ve toin goal ala khung lo thunga ani hi chu center forward ni lovin attacking midfielder ani ma zoka ma se atul chuan center forward apo a chhor thei thawani an ram tan H level te po huam vakin champion no moi ala choi ngai mi lova FIFA World Cup po la khel ngai lovin FIFA World Cup khel tura ko ani voi khatna atonga ani hian major tournament rim an ram senior team tan ala khel mi lavani noalang Galatasaray forward kum samni parungmi po hi an kautel ani hi kum sang hi somni pakhat atanga an ram senior team tan a inlan ni in tun thleng hian match som panga a khel towa goal thum akhung ve to FIFA World Cup sang hi somni pahnia an ram in match nga an khela khan match khat a khel veya chu po minute sari chawania an ram tan player poimo ani phak lova kumin FIFA World Cup a po hian an ram tan bultan tung he zinga tel lovin bench lam lum hmasa thin tu zinga atel arin om Daniel Malen center forward kum samni pasari mi tuna Roma tana khel mek hi ko zinga atela ani hian kum sang hi sompakwa atangin an ram senior team tana khela match somnga pakhat khel to in goal som pathuma khung champion no moi an ram tan ala choi ngai lova FIFA World Cup a po ala inlan mi lavani West Ham forward kum somni palimi Somerville po hian kautel ani hi an ram senior team tana line lan mi lavania ma se H levela UEFA European Under-17 Championship a sang ni sompariat khan an ram a champion puya H levela sulnu ani thapa ngai viawa senior levela ero mithar ania an ram tan alain lan ngai mi lo chung hian an ramin an ring tok thungani Ajax tana khel me kum samthum pathum mi Weghorst po hi an kautela ani hi center forward ni in kum sang ni sompariat atangin an ram senior team tana khel tana tun thlengin match somnga pakhat khel to in goal som pali akhung an ram tan hian champion no moi ala choi ngai mi lova FIFA World Cup sang ni somni pahnia khan match nga a match li a khela quarter final a Argentina laka goal ni an phur nuwa an sipur an su zona goal khung tu kha ani heng player kan soite hi Netherlands ina kumin World Cup a an ram tana fe chuak tura an kaute chu an niya an player te su nu kan soi hi tun thla jun ni thum thlenga an su nu ani ti kan Shedonia Netherlands yan goalkeeper pathum an kaute hi FIFA World Cup la khel ngai mi alawan niya chuba ka chuan top club a khel anom mi alo bok German club Van Tlang Leverkusen tana khel English club Van Tlang Sunderland le Brighton tana khelte an niya tuna an din hun taka chuan goalkeeper a hian an chuti lua lova ma se an chet fu tum chuan chepui ve thin takan niya chu club level a kan muto chu wangin engtianga be sei tur nge ti hriat thiam a hara an ram tan goal veng tur an ni awangin an tang zual leang ti ero arin thiam thei defender pasari an kau kan ti kha that's how hi englai puwa player langsar Paul Colvede urengan niya tunchuma po hian an tlar hnunga Virgil van Dijk kan mule don center back a chuan ani aya langsar tuna in khel meka anom bik lo ati theyanga ma se atlan hiam ve hle to ti alan thina wangin Van Dijk a anin nga lutuk chuan anti sual fo mai thei abula ding te an rin tlak tel hle atul Nathan ake hi an ram tima atatlum fuwa ma se tim baremo van heke emo hi Virgil van Dijk nen an ding duna ni point amak lawang achan chu Netherlands a hian an player then khat club lama an khelna position anga chormang lo an neya abikin Julian Timber le Van de Ven a hian anasa zual Arsenal right back Timber hi center back a an mangna sa a Van de Ven hi Tottenham a center back thatak ni ma sela an ram hi chuan left back a an mangdai zel right back a Dumfries an manghet viau boka left back a hian Van de Ven hi anget angreng le bok center back a Virgil van Dijk hi anget ni bokin Van Dijk a din pui tur hi an sik soina saber thina Julian Timber adin lo chuan tuna squad a telchina hi chuan Van Heke po hi ading thina ake hi asir le alaya an chhor kop bok hato hi chu bench lama aw masak thin arin omani tuna an team kai hruai tu Ronald Koeman hian player a kaute a man than dan ngai tuain a khel tir tamna position a bok World Cup a hian a chhor le hlom arin om midfielder pariat an kau kan ti kha an khel dan tlang puya midfield pathum an manga 4-3-3 formation anga an khel thina wangin De Jong le Ryan Gravenberch te hi chu bultan ngei tura ngai an niya anni pahni hi an team kai hruai tu hian bultan tu ngeta a man thin te anni player dang pakhat hi tunge ngetang ti hriat thiam a har dewa Tijani Reinders si a om viau mai theya ma se ani hi bencha ada le thina World Cup a hian regular starter a ada du donem ti hi achiang tlat lawani chu wangin an midfield ta hi chuan De Jong le
Gravenberch ti lo hi chu an nget lova angai thei ome forward player po hi pariat an ko kan ti kha tu tenge an ni kan soitowa an formation a hian 4-3-3 an man tlang puya wangin tlarma player pathum an tlar thina chuta chuan Memphis Depay le Cody Gakpo hi an nget hle Xavi Simons le Daniel Malente anin lan chok fo boka Xavi Simons big hi adam tha chuan bultan tam zo kani ma se tun tum World Cup a hian Simons hi ko ani lova a in hliam chu wangin an tlarma a hian Memphis Depay Cody Gakpo le Daniel Malenten bulan tran arin oma chu qualifier an khel dana te Ronald Koeman an nuaya match an khel to te en letin atin zone theiani an khel to dan en le chuan goalkeeper a Verbruggen hi number 1 ani yanga a form a chheviawani chuan Flecken hi a hno khat ma satu turani yanga Sunderland goalkeeper hi chu an third choice goalkeeper turani defender palia Van de Ven Dumfries Virgil van Dijk le Van Hecke emo timbar emo hi bultan turin be seita ila Midfield ta chuan Frankie de Jong Ryan Gravenberch le Tijani Reinders te hi bultan turin an be sei ngamanga forward ta hian kan soitak angin Cody Gakpo Memphis Depay le Daniel Malente hi bultan tura be sei anni an player te ena anin rem dan tur te han ngai tu wangwang hian champion tura be sei sanber chu anni lova ma se potential an nei that's how chu football thiam ril masa anni awangin an ming shrimshim po hi alian veya chu wangin an thleng sang ani point amak hran lawang Ian Robben Snyder le Van Persie te ho omlai sangni som FIFA World Cup kha Starlian an kol tam hnung ber ani ve taria anni ho nuwa khan Starlian tak kol ve zel thoma sela hun khata an kol tam lutuk talavani kumina po hian Starlian taka soi thei chu Virgil van Dijk hi ani mai ome chu wangin player minglian falbik an nei tam lo na hi an thatpui zwal dai theya an thatpui lo thei tho bok a thalama akal fu chuan player talent nei thatak tak an ni hlom sia teamwork tha kara talent thatak tak an thlen san pui thei veu donani an lo thleng sang talawani poin then khat chuan tuna an squad atangin apom om leya kan ngai thei arin om bok player an ko te kan soya an ko lo te kan en chuan Jeremy Frimpong Liverpool right back te Joshua Zirkzee Manchester United player te Emmanuel Emega te Stefan De Vrij te Matthias De Ligt te Xavi Simons te hi an ko lo langsar zual chuan ni maya Xavi Simons phei chu ain lema wanga ko lo chawan ni chu wangin player ko lama hi chuan ko om tak an kowa angai thei ome ram then khat mi puina an vui pui luai ang bo ruak kha chuan Netherlands hi atuam ve vak lawani engpo ni sela player ro pui tak lo chua to na Johan Cruyff me po hring tu Netherlands hi World Cup a an sul nu soita ila Netherlands sian sangkhazekwa somthum pali le sangkhazekwa somthum pariat World Cup te kha an khel nuin an all de wangwanga azonin World Cup voiruk an khel phak lo tichon kum sangkhazekwa somsari pali le sangkhazekwa somsari pariata an khel velea tichuan azona voi ni khel lo lein sangkhazekwa somko atangin azonin voithum an khel vele chumi nuwa sangni pani World Cup kha an qualify ta lo thunga anuwa ero azonin voithum an khel leya sangni sompariat World Cup an khel phak lo vele sangni somni pania ero quarter final a Argentina laka an tlomani kha FIFA World Cup la champion mi lo lang sarjinga mi an niya final voithum an khel ve to nain an tlom veka tun thlengin world champion lani mi lo zinga an tel player an hrin chuate ro puizia ngai tua phei chuan Holland ti thin Netherlands ti tak hi World Cup an la champion mi lo hi amak zok hial ome World Cup khel lo te an nga phiana an khel zone rei lei thei lova akha tokin an qualify lo le thin te hi footballa an lan sar na ngai tua phei chuan amak na chen aom thei hial bokang engpo ni sela tuna player an ko te lo hi chu ko tur dang tha an nei lutuk chuang lova chu wangin tunma an boruak alen luai angkha chu kumina hi chuan an ni ta chia lo te po ati thayang chu engpo ni sela he team hi engchen ta kumin World Cup a hian thlengang mo ole khatichin khatun tuma Netherlands chungchang kan bi chen theina chu nivele photro se